right, I'm so for you will be a quaba a year and on pay area numeri and famra a year say Obet network. Yes, as usual. Oba, don't forget so very also over subscribing and for what you must say now or the amanya. It's me, I share a year Jim Row. I don't pay area. Yes, I'm a dosso. Yes, I'm a house of folk. Now the latest update number Sanso Asante Kotoko baby and Go-Stars. Don't forget 2 clubs way and soon a general name ewonia. You can say CAF Confederation Cup and have a CAF a year me patron a year champions regional almost a general fee about contract issues at the Massam Palace Bia. You don't come on and so at the Eba and Johnson also Paul Inusa Adams Joseph Amoa a branch of Fencer Kwame Poku Bay latest update on yet the Eba and a fee a branch here. Ye fere se Michael se fa latest update ekutae ye don se no se Michael se me die chira mabre me se anope so bet e dia mamo ewo eye inside Kotoko. Yes, details na we atofem ye san so ere no so ere e eba be so mo so me sem na si mama fa to jo enfo se Asante Kotoko e se kwara timro se awutu fre yin manko moko se eye enkrampumpurumantamu ana se omo edoso omo ho a tesenya samketoa na omo ni abre on se coach fen se Tunde Sani coach die se on se akwa se like oni obi ewon tokwa na entokwa na nipa ne ewo no ase like wa pewache na so no akasa de no abase o de mi ne bume na so pass ni pana odi so betima bo no opeja nsa na nsa kwa na baby esa ma wukwa ni pa wo gidi be say no sa kwa woni bra obetin na ko. That is the situation of coach offense eye Tunde Sani because after the game uche do kan ya je no mi se bia no Kotoko be shero be hu no eye no ne ba yo de oba be hu ye. In fact o de Kotoko ni ma twitwi from brutal na esa person omko kire no awo Nigeria na ohun sesabi emema e owiase because e ha adwen se wo coach sesabi o mo benya ndu baby asa na o de club na nkasa siwonu ma club na nkasa awo ne bebre ere chen wo na o de club en etwi from e ha adwen so e Kotoko plus na form na ye enso ensi form na o mo make sure se Sunday no o mo de kurumdi ebeba because now o mo ma even plus na nkasa mo kwa ultimu say in fact no o mo nyina e down me pro game on Sunday our class sports stadium no nothing say place na nkasa kwa there almost head down because what's it for and how possible say opponent no etiminya sa no do no opponent enim so am level e from no etiminya sa no do no dey ababeti tika no miensa e ba say e mo no opponent kwa gidi bi say okwa no ofo entina no coach no ala fe place me kai after the game no omobas ni tu no we say place na te we no ka to mo say hey kwara for ye gre ni me wo mama fa dey na start story ba ku enchi fama wo na se se dey na no konso a e ho nju saa na demetimi ediamo ena no pe ewe eni say coach Chioba Arestika eja ku ni chem W Tando eja agunichem na asatira enawei demetim akonfirm edemon se ko ewura se W Tando ne lete eda bronso a se wote se enmanim ye empenfo eja W Tando kwan a emano nya wanwa yes se reno a coach recommendation coach wonya happy awo kwan a W Tando eni ewura ne selections mu ti amasese amno kasai ejaguni chem na W Tando no ekono demetima confirm diamo enano pe ewie ne say coach first Chioba Arestika the next game obebo e Ghana Premier League no serema ankoya demensa kana sem painful beja no kwan amono so enso timako because the now Nations FC everybody omo in fact anya painful de ana even support so mo domano enema na elko so de na stars players and painful etima sign wo mo
plus and pay for the over club ni mo no am pay for GDS sa plus we there e so mutimi adwum e de ma club no omuntimi nya no de me say kan say am pay for anya happy our club ni ti we no e jedem shi a chese anya sam ketua ya ro no semre dey e de me no aya brantia and I say e de na stars latest update no ye de eno so e de amamo Mameko House of Folk tell story na has also guso preparation ekoso Thomas almost game on babo ewo eye the Ghana Premier League nim tin say ye remo witran sa and say Asante Kotoko dey postpone due to almost the no eye amu Africa campaign what mama found to John Thomas and has about friendly game eritia eye golden cakes na after the game no golden case as a has academy no has and so the ethical no bako na de metima confirm ya mani age awo eye coach fan say did drama ni won say all the opportunity and the one place ya omonti manya minute ni bia entimamo I like say other coach say the enso ebetimesua na etima bo me na me the enso tima kwananim because person omudoso so say we enya bia mo a honest plans abe no eso timi say person matime nya bia bona fodo so won dey enso timi he enti good news and say say game na dey enso timi koso na dem sakani and a meeting about fem our house camp na sa meeting na eba so no dem meeting a confirm dem say a contract termination contract termination na de metima confirm adema won say abantia ye fan say set or say a player omuko hia no na anya committee vi ana we na toni da kakra anya committee mabeka cho say set or say technical team no omunya won so omunya branch fence set or say ebe ya adwuma ena kan bi amasese mo no kasa management no meet no mo akoye no omuni abranch fence ne mo place bebre ana say emubi ma mi su sa wage no place no emubi na play metima chance na me din dere e de ma no branch fence set or say man to enko de we enko ra adamant ni mo no so what is Asante Kotoko and I say has to folk any branch here ye fan set or say thank you message na kwa na confirm the amount set then a hard fine player but technical team ya happy see enu set there no no good news and say kwasi asma amankwa two players we individual training session almost start na branch fan Aziz Adams my cash was a branch my home so na technical team na fa one gen Aziz Adams has ma fa one gen yes adwinbone ba adwina mo person mo performance no omo ti misominya me tia wona so anopa wie me tia wona so say finance form ko de kuta me na me dey me de ema wono no yanko crowd ye na de omnie esi ezito ne abronkomo no on say na me so bi say game na course no issues bi si benye bibia na betima ye aba beka what I say e the story ma wa wona be present story no wona say hu kwa be fa so be chance story ni ye e bia so be catch me so conve e the story be ma wo be so ye se won san enye bi bia so de o be to abonten bo be ka kra na ka fra won toma because na me no ka say Kotoko position o mu no enye etusa be bi na mo so bebre a na esa na e ha adwen ti mese mpanifo se omfo mu na nsi fa na face ai issue no mo so we mfanfi ho se ne be ti ma bo na fe ne ma ire enso et Kotoko medical team no sometimes you see I'm interested because a lot of issues in a war. A lot of issues. Kwani poku. Mabeka kwa poku issue natural. Oya Kotoko support mo nje.
Kwame Poku rate na ye rate so okokoti na fie no eso ate rate na ye rate se Kwame Poku okokoti na fie no se sia me no ka say eso ate na Kwame dia no man be 3 weeks man 3 weeks anche Kwame be sa back gana Poku tamino no Kwame be back good news am de mamo wow Johnson also upon Cecilia Johnson Diano or Twasso Obesen and not Twasso wait Johnson Twasso now Cecilia Johnson Elguso any Asante Kotoko team in training now the Metima Con family among say after Quarrels United say a Kobasa club no common fine say Kobasa be a club 9 man common after that already I'm paying for my own wage and say plus one on me day intimate to us na dia ma chance no Johnson still other so commoning Joseph Amwa other so commoning na ma branch e fe say Inusa Adams dey no ana se sie dey obetime say astaro share esimo dey aton Joseph Amwa Johnson also upon astaro si ni free ho but Inusa Adams dey for astaro aton any dey kuta me any papa na e boss ne ko. There is another player me a big shock akra Joseph Abro Haish Abro usuba no sesano kakra sesano etia sesano cause na no ni zito nsuwi na se IOC panyi bi ewuram na omo solve betabro tufu soldier tufu de tie se sana tie dia contract issues no abro tufu yes tufu na me first story ntato abati afere se Michael Sifa esi one Kotoko sumun aba na wiye na enra the chance story bi me no panyi bi ani mo dupa ene di nkomo last be 30 minutes meeting me sa panyi ni nko a na abati afere se Sifa de no even time a team no kwa e chura ko pie mo nkra no na omoja no kwa amane ko Sefani camp na wie mpese me yen bebre maka club no e wo ko bi da monim tu sa ko yen sankanya nya ne sempi eba be Sefa sa ne be ka kire mo se on to aso bi enfama Asante Kotoko no oni wo ti mo ko train na mo hu Sefa no Sefa ni wo Sefa ko omoja no kwa so wiem na BBC wo chire ti yemfa no so fridge na adonto me wie tanase a yemfa mo enfamre mo ti Sefa de wo no the contract termination to some place na de e da ho asa ombejam kwan mamako so mo modin bo no ayi bibia o kakra ti Sefa de krasa club no munimi na da nti na me pese me ko deep no oko si yaropei kakra ya mu faja mo fa check mo hafa na e hwede se no be tima ide etimi akoso